Mao na siya rason, mao na siya rason unong nagadakag armas para nakay pang depensa sa imong kagalingon. Pero kung gada ka sa imong armas sa ginambog lang, adi po na mao. Kung gada ka sa imong armas pang self-defense, kana importante gina. Labi na sa nature sa imong career or nature sa imong trabaho. Mga abogado, mga businessman, mga media. Risgo ang trabaho sa media, labi na po sa abogado, makakupot og high profile nga kaso, dapat rapod mag-armas, mga negosyante, delikadong tulison, dapat rapod mag-armas mga kabumbo. So privilege kayo ang usa ka pribadong individual nga makakupot ka og armas provided nga mo undergo ka og psychological test. Mao managod kung mokuha ka og LTAF, mo undergo ka og psychological test. Diya sa psychological test makabumbo matest og unsa ka nga pagkatao, putong baka, dali baka masuko, dali baka maglagot. Kay kung dali ka masuko, dali ka maglagot, dili ka angay pakwaon og armas.